Vita Olenge kubutse muri TP Mazembe aje gukinira Rayon Sport yageze mu Rwanda. Umunya-Cote d'Ivoire ukina mu kibuga hagati wakinaga mu ikipe ya TP Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo watijwe Rayon Sport umwaka umwe yasesekaye mu Rwanda akaba yahise ashyirwa mu kato ava muri kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 Ukwakira 2020. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwemeje ko uyu mukinnyi yageze mu Rwanda kuri uyu wa kabiri tariki ya 14 Ukwakira 2020 ahita ashyirwa mu kato azakuvamo kuri uyu wa gatatu ahita ajya kurangizanya n'iyi kipe agiye gukinira umwaka umwe. Mu kiganiro H. Innocent yagiranye na Twagirayezu Tade uri muri komite y'inzibacyuho yahamije ko uyu mukinnyi yasesekaye i Kigali kandi ko n'abandi batatu nabo bamukurikira muri iki cyumweru. Yagize ati nibyo Olenge Vital yageze i Kigali kuri uyu wa kabiri ahita ajya mu kato arakavamo uyu munsi. Ntabwo ari we wenyine gusa kuko dutegereje abandi bakinnyi batatu muri iki cyumweru barimo Biramahir Abedi, Musa Kamara, Robert Mbelu wakiniraga TP Mazembe. Umuyobozi yatangiye kuvuga ko Rayon Sport itangira umwiherero wo gutegura umwaka w'imikino ya 2020-2021 uzatangira tariki ya 4 Ukuboza 2020. Abakinnyi ba Rayon Sport bazajya baba hamwe Kicukiro mu nzu ifite ibyumba 15 ikazajya ikorera imyitozo ku kibuga yari isanzwe ikoreraho cyo mu Nzove. Olega Vital w'imyaka 24 y'amavuko yizeweho kuba umusimbura wa Kakure Fabrice Mugeni werekeje muri Kenya yazamukiye mu ikipe y'iwabo muri Cote d'Ivoire yitwa Africa Sport d'Abidjan. Umunya-Cote d'Ivoire Jean Vita Olega ukina mu kibuga hagati ariko afasha ba myugariro yakinnye mu makipe arimo Africa Sport na AC Degle zo muri Cote d'Ivoire, akinira Karela United yo muri Ghana, Bidco FC yo muri Zambia aho yavuye yerekeza muri TP Mazembe. Umunya-Cote d'Ivoire Jean Vita Olega yasesekaye mu Rwanda aje gukinira ikipe ya Rayon Sport aho abafana b'ikipe bizeye ko azafasha ikipe kwitwara neza mu mwaka w'imikino utaha. Jean Vita Olenge witezweho kuzafasha ikipe yambara ubururu n'umweru itazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Yitezweho ko azafasha ikipe ya Rayon Sport kuzitwara neza aho itigeze igaragara mu ruhando rw'amakipe yitwaye neza uyu mwaka. Ferwafa yatangaje igihe amarushanwa itegura azasubukurirwa. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ingengabihe nshya mu mupira w'amaguru aho shampiyona y'icyiciro cya mbere izatangira mu ntangiriro z'ukwezi ko Kuboza. N'ingengabihe yashyizweho hanze kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Ukwakira 2020. Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira biteganyijwe ko izatangira tariki ya 4 Ukuboza 2020. Imikino ya playoffs yo gushaka amakipe azazamuka mu cyiciro cya mbere azakinwa tariki ya 13 Ugushyingo 2020 kugeza tariki ya 20 Ugushyingo 2020. Shampiyona y'icyiciro cya kabiri izatangira tariki ya 19 Ukuboza 2020. Igikombe cy'amahoro gitangira tariki ya 2 Werurwe 2021 mu gihe shampiyona y'abagore mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ataratangazwa nyuma y'igihe izatangirira. Igikombe cy'intwari gihuza amakipe ane yabaye aya mbere muri shampiyona kizatangira tariki ya 25 Mutarama 2021 gisozwe tariki ya 1 Gashyantare 2021. Umupira w'amaguru uheruka gukinwa ku butaka bw'u Rwanda ku ya 14 Werurwe umunsi Minisiteri y'Ubuzima yatangarijeho ko habonetse umurwayi wa mbere wa coronavirus. Ibi byatumye amwe mu marushanwa arimo shampiyona y'igikombe cy'amahoro cyari gitangira ashyirwaho akadomo muri Gicurasi, mu gihe shampiyona y'abagore n'icyiciro cya kabiri yemejwe ko izasozwa imikino isubukuwe. Muri Kanama Ferwafa yari yateganyije ko amarushanwa yose azasubukurwa mu Kwakira, ariko bigenze mu ntangiriro za Nzeri itangaza ko igihe cyari cyatangajwe kivuyeho hamenyeshwa andi matariki. Ku ya 28 Nzeri nibwo Minisiteri ya Siporo yakomeje imikino yose y'amarushanwa, ariko ivuga ko buri shyirahamwe rizemererwa gutegura imikino mu gihe ryagaragaje gahunda ihamye yo kwirinda coronavirus. Umunya-Brazil unzemo Peru Neymar yacaga higo gashobora kuzatuma aca kuri Pele. Brazil iri mu mikino yo gushakisha itike y'igikombe cy'isi kizatangira muri 22 aho mu mpera z'iki cyumweru gishize yatsinze Bolivia ibitego 5-0, ndetse mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu yatsinze Peru ibitego 4-2. Muri iyi mikino rutahizamu imyaka 28 Neymar Junior de Santos yafashije ikipe ya Brazil kuko mu mukino batsinzemo Peru Neymar ubwe yatsinzemo ibitego 3 bimugeza ku bitego 34 mu ikipe y'igihugu, byanatumye anyura kuri Ronaldo Igifaru wasezeye ku mupira w'amaguru afite ibitego 62 mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Kuri ubu uyu mukinnyi w'ibihe byose watsindiye ibitego byinshi iyi kipe y'igihugu ya Brazil ni Edson Alante de Nascimento uzwi nka Pele, akaba yaratsindiye ibitego 77 bituma Neymar w'imyaka 28 ashobora kuzaca mu gihe yakomeza gukinira ikipe y'igihugu kandi ku rwego rwo hejuru kuko abura ibitego 13 gusa.
kabuhariwe wa Manchester United Fernandes Bruno ashobora kutagaragara mu mikino ine itaha ya Manchester United. Bruno Fernandes ntabwo yagaragaye mu mukino wa Portugal na Croatia, ariko nta makuru yavuzwe ko afite imvune mu minsi 3 yakurikiyeho yabanje umukino wa Portugal na France, asimburwa mbere y'iminota 10 ya nyuma y'umukino. Cristiano Ronaldo wa Juventus yakiniye iminota 90 ndetse wari kapiteni wa Portugal ku mukino banganyije mo na France ubusa ku busa, yagaragayeho icyorezo cya coronavirus nk'uko byemejwe n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Amategeko y'Ubwongereza avuga ko umukino wese waba hafi y'umuntu wagaragayeho icyorezo cya coronavirus agomba kujya mu kato ibyumweru 2, nubwo ayo mategeko adakora ku bakinnyi bakina imikino myinshi nk'uko bimeze kuri Bruno Fernandes. Nyuma yo kwandura coronavirus kwa Cristiano Ronaldo, abakinnyi bose ba Portugal basuzumwe iki cyorezo, ariko nta wundi wagaragayeho iki cyorezo gikomeye kuzahaza umugabane w'Uburayi no ku isi yose muri rusange. Biragoye cyane ko Bruno Fernandes yashyirwa mu kato ibyumweru 2, ndetse biteganyijwe ko azakina umukino utaha Portugal kuwa gatatu nijoro ari Bola. Ikinyamakuru muri Portugal cyavuze ko uyu musore ashobora kutagaragara mu mikino ine itaha ya Manchester United. Ati dukurikije isuzumwa ryakozwe na guverinoma y'Ubwongereza, abanyamahanga 10 bo mu Portugal bashobora kubahiriza aka kato gateganyijwe nyuma yo guhura na Cristiano Ronaldo wanduye coronavirus mu mikino w'ikipe y'igihugu. Iri ni ryo tegeko rizabuza Edinson Cavani gukina ikipe ya Manchester United guhera kuwa gatandatu, kubera ko uyu rutahizamu wayirigwe atararangiza iminsi 14 yo kwigunga nyuma yo kuva muri Paris Saint-Germain agasinyira Manchester United. Nubwo ibisubizo byose byaje bigaragaza ko Bruno Fernandes atanduye coronavirus, ashobora gusiba imikino ine ya Manchester United itaha, bisobanuye ko atagaragara ku mukino wa Newcastle, Paris Saint-Germain, Chelsea na Leipzig. Amakuru ya Abola ntabwo ashingiye kuri cyane kuri Edinson Cavani, ntabwo azakina umukino wa Newcastle kubera atabanje gushyirwa ahantu hatekanye mbere yo kugurwa na Manchester United, ariko Bruno Fernandes we azasuzumwa bihoraho, ndetse ibisubizo byose byaje bigaragaza ko atanduye ashobora gukina imikino yose. Basket izatwara miliyoni 160 igiye gukomereza mu matsinda. Biteganijwe ko guhera tariki ya 18 Ukwakira 2020 kugeza tariki ya 24 Ukwakira 2020 i Kigali hazabera imikino ya nyuma ya shampiyona za basket izakinwa mu buryo bw'amatsinda mu makipe 8 yari ya mbere mu bagabo, ndetse n'andi 4 yari ya mbere muri shampiyona y'abagore mbere y'uko COVID-19 itangira. Muri Werurwe 2020 iyi mikino izaba amakipe yose acumbikiwe hamwe mu rwego rwo kurinda abakinnyi kwandura indwara ya COVID-19, izatwara akayabo ka miliyoni 160 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri uwa kabiri tariki ya 13 Ukwakira 2020 muri Kigali Arena habereye tombora yagaragaje ko amakipe azahurira mu matsinda bakina imikino ya nyuma izashyira akadomo kuri shampiyona za BK Basket National League mu mwaka wa 2020. Uko tombora yagenze, abagabo itsinda rya mbere ririmo REG Basketball, IPRC Kigali, IPRC Musanze, UGB. Itsinda rya kabiri ririmo APR Basketball, Espoir Basketball, Patriot Basketball, hakaza na IPRC Huye. Abagore IPRC Huye izahura na The Hoops Ubumwe na APR Basketball. Muri shampiyona y'abagore amakipe 4 ya mbere azahura muri round robin yakorwe ku rutonde rw'uko bazaba bakurikirana babone gutangira imikino ya 1/2 kirangiza umukino wa nyuma finali. Muri shampiyona y'abagabo buri makipe abiri azitwara neza mu matsinda azazamuka mu guhatana nayo mu yandi makipe. Nshuti Thierry ushinzwe iyamamazwa bikorwa muri Beka ya Kigali yavuze ko banki ya Kigali izakora ibishoboka ngo amakipe abeho neza, aho bazongera miliyoni 130 z'amanyarwanda ku zindi 135 zari zisanzwe zitangwa kugira ngo irushanwa rizakinwe rinozwe neza. Biteganyijwe ko amakipe azinjira mu mwiherero kuwa gatanu tariki ya 16 Ukwakira 2020, aho yose agomba kuba muri hoteli ya Paris Nyamata mu Bugesera. Abakinnyi bakazajya bahava bajya i Kigali ahazabera imikino. Salehe wa Kiyovu bavuguriye amasezerano bari baragiranye na Kiyovu Sport. Komite nyobozi y'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na Ishimwe Sare ukina hagati mu kibuga bahisemo kuvugurura amasezerano bari baragiranye mu minsi ishize, ubwo uyu musore yongeraga gusinyira ikipe andi masezerano mashya y'imyaka 2 mu kwezi kwa Kamena 2020, nibwo komite nyobozi ya Kiyovu Sport icyo igihe yagiranaga amasezerano mashya na Ishimwe Sare wari uhamaze imyaka 2, kuko haje muri 2018 ubwo yabanje guca mu ikipe ya Rayon Sport. Nyuma y'amasezerano Sare yari yagiranye n'ubuyobozi bucyuye igihe bwa Kiyovu Sport hajemo kuzamo ikibazo, kuko umuyobozi wa
Team Academy yazamuye uyu mukinnyi yavuze ko basinyaye amasezerano atabizi kandi byari bikubiye mu masezerano bagiranye n'iri shuri ryamuzamuye sare rikamwigisha umupira w'amaguru. Nyuma y'uko Kayisire Jacques uyobora Dream Team Academy yabwiye ubuyobozi bwa Kiyovu Sport ko hari ibigomba gukosorwa ndetse na sare akabisaba kuri uyu munsi, nibwo impande zombi zaje kurangiza ibyo bibazo mu bwumvikane buciye mu mucyo. Nyuma yo kugira ibikosorwa mu masezerano Ishimwe Sare, uyu musore yahise asinya amasezerano y'imyaka 2 izarangira mu mpera za 2022 ndetse amafaranga ye ayahabwa uko yumvikanye na Kiyovu Sport. Muri byinshi byakosoye mu masezerano ya Sare harimo ko atazongera kugurishwa n'ubuyobozi bwa Dream Academy, ahubwo amasezerano ye narangira akazajya ahitamo kuganira n'ubuyobozi bw'ikipe iyo ariyo yose yazamwifuza. Bikaba bisobanuye ko Dream Team Academy nta jambo igifite kuri uyu musore uretse kuba ku bushake bwe yazajya agisha inama Kayisire cyangwa undi mukozi wa Dream Team Academy, ariko ibijyanye no gusinya amasezerano akazajya abyikorera.